working in Citibank. Saya first and foremost nak thank Dr. Rita Aisyah for introducing me to T-ARMY. So, kenapa T-ARMY? I wanted to make a change, so kenalah start somewhere kan. So, I decided to give it a go. T-ARMY dah membantu saya dalam banyak aspek yang berbeza. Bukan hanya untuk kurangkan berat badan, but also my mental health. So, a few months back, saya join company punya 5 km fun run. Saya managed to brisk walk all the 5 km non-stop. Sambil tu tolak stroller anak saya yang 10 kilo tu. Ada turun naik bukit, semua ada. And at the time, saya rasa sangat happy sebab before dia nak jalan 100 meter, nak pergi depan rumah, gerai depan rumah pun dah macam fikir panjang sebab penat kan, panas lagi apa semua. So, selepas saya habis 90 days program ni, saya cubalah balik baju nikah yang pakai masa 2023. Dah longgar ya baju nikah tu. So, kalau nak pakai balik nak kena alter lah. And for the mental health part, orang tak nampak yang when kita lose weight, kita akan releasekan mood yang happy sebab yelah dah lose weight, makan pun sihat. So, everything akan rasa macam healthy and you feel like, kalau I can lose weight, I can do more for myself to be better. So, pengalaman saya in general dengan T-ARMY ni sangat bagus sebab program ni saya tak perlu stres, tak perlu lapar sebab nak kena buat diet yang ekstrim untuk lose weight. Saya masih boleh makan nasi, mie, and through this program, saya belajar untuk portionkan makanan saya dengan baik. And until now, Alhamdulillah saya dapat ikut cara tu and maintain good health. So once again, saya nak cakap thank you to Dr. Rita Aisyah and insyaAllah, saya akan help by sharing this program to my loved ones and family members and friends so everyone can benefit by improving their health and fitness. Terima kasih Puan Akila.